Jornal Suara Timor Lorosai se celebra a existência badala ronolo recensia e lorong ida fula fevereiro tinangne. Mídia ne sai ibung no limang ain ba povo e a sociedade. Questão ne hatohusi vigário paróquia Catedral Dili Padre Leandro Maria Alves Bestel e Vila Verde Quarta ne bangira da dalia ho jornalista Estel relaciona ho aniversário Estel ne bela cleurtan media ne se celebra. Este vir buat neve macau hare iha neve macau acompanha hare começa ita hare kata iha buat neve ke dia tete bel hapo na usi Estel começa moi tane maka mai hau baru tina romun sinciane atau parabéns Estel ini kata atau sai doni ibu no limanai ou serami. Durante ni hari kata Estel halau desenvolvimento barak baraine tambah lihusi kritika sira e mahahu aprende laos kriteria mai be inspiração tulun tebes maluk sira. Estel celebra nia existência badala ruanulu resensia nehanesang e makarik madurona hengkatak hotinang Estel ne sai media ida nebe profesional liutan. Joanina Belo, Estel News.